नमो नमो सर्वोंदारा sacramentam caraccia sergi sotiv duam camelum graulai de ponli pontume mundia cheru getlai mundia rainalim tuam chekan आमच्या मोगांवरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता मुंड्या रूपाने पोनाच्या. नमो नमो सर्वोंदारा sacramentam caraccia जियेचे सुख दुःख तुका सांगो कायल्या. तुझे तान बुजवून आशिकांत रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता आमच्या जेजू मुंड्या रूपाने पोनाच्या. आमच्या देवण्या रूपान आश्चर्यच्या नमो सर्वोंदारा आमकां सदां राखोन दारा. sacramentam caraccia तत्समी आमच्या संगता सदांच उलोवंक आयला, मेळोंक आयला. आनी तस ताणेंच म्हणलीं उतरां आमी एका जाग्यार आसचे न्ही, हर एका जाग्यार म्हज्या बापाचे वर्त मोग हेरांक परगट करूंक हांव आयला म्हण तो सांगता. आनी त्या खातीर ताच्या परगटचिणयेंत हर एका जाग्यार तो वेतालो आनी त्या जाग्यांनी जायती सुवार्ता परगट तो करतालो, प्रसार तो करतालो. आनी तोच जेजू आमच्या मदगांत आसा. लागी सरताव सौम्या साताव तुझी गोडसाण. तुझे संगी रावून विसरताव जिये कोणसाण. संतोष जाताव आमी घेवून तुझे दर्शन. साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता मुंड्या रूपाने पोनाच्या. नमो नमो सर्वोंदारा sacramentam caraccia
Hallelujah, 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 hallelujah. त्या सोम्याच्या समोर आम्ही असाव. सोम्या सांगत आम्ही असाव. सोम्या मग आम्ही सर पडून नितळ निर्मळ काळजान आमचे समर्पण आम्ही करूया. तकली बघून सोम्याक आराधन करूया. सगळे आम्ही बसया मोगाच्या. सम्य सांगत असताना जायत्या जाणांक आमकां एक बरो अनुभव तसो जाला. कित्याक बरो अनुभव दिवंक आयिल्लो सोम्या आमचो. पूण ताच्या सांगता रावन थोडो वेळ आर्गां स्तुती पाठोवंक आमकां जायते कश्ट मारता. कित्याक कश्ट मारतात गे म्हळ्यार ताचे विशयांत आमकां चड कळीत ना. सोम्या कडेन मागतना आमी पयल्यान पयलें ताका आर्गां दिवंक जाय, ताका होगलाप दिवंक जाय. युजुअली आराधनाचे स्टेप्स ह्या परी आसतात. देवाक आर्गां दिवचें, देवाचो उपकार बावडचो, उपरांत आमच्या काळजाचे अत्रेग आमी उसारचे. ताचे उपरांत आमचे कितें विनवणे आसात ते आमचे ताचे कडेन सांगचे आनी आखरेक ताचे वर्ते बेसांव मागून आमचे समर्पण ताका आमी करचें. ते आमी खंयच्या आयतनांनी करयत. कशें करचें, तशें करचें, अशें करचें म्हण कांय कोणीच सांगना. कित्याक सोम्या कडेन उलयतना सोम्यान कोणाकी सांगोना. म्हाका संत मागणें केल्या मात रुचता, म्हाका तें संत मागणें केल्या मात रुचता. मागणें आमी आमच्या जिवनाचो एक अंग करून घेवचें. आमचें जिवनूच एक मागणें जायचें आनी तेन्ना आमी सोम्या सांगता एक जावन उलोवंक शिकता. आमकां सोम्या कडेन उलोवंक बारीक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार ताचे जावन आमकां कांय जावप येना. येता पूण ती आमी ग्रासूंक शकना. आमी कंटिन्युअस सोम्या कडेन उलोवन 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 आसल्यार आमचें जिवन अपुरबायेचें जावंक जाता. त्या देखून आमी सर्व एक घडीभर बसयल्ल्या कडेनच आमचे हात वयर करून स्तुती होगलाप करूंक प्रयत्न करया. कसले शब्द तुमकां येतात, कशें तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमी उपयोग करयात. जे चामलीक रगत मात विसरूंक, जे चामली रगतांत आमकां धुवन काड म्हूण सांगूंक विसरा नाकात. कित्याक जे चामली रगतांत आमकां ताणें बुडोवन ताच्या आमली रगतांत आमकां ताणें भिजयत आसतना जेजूचें आमली रगत बळदीक रगत, तें इतलें बळदीक रगत की ताच्या रगतांत आसा ती सकत. त्या देखून जायते फुडें आमकां कळीच जायना. काल एकलो तरणाटो येवन म्हणा लागलो, फादर हांवच एका गांवांत आसतना म्हज्याच घरा आसलेल्या कामाच्या चेडवा वयरच जेवसार दाबाव घालतालो आनी त्या वेळा आमकां कितें करीत म्हूण कळीत जावनातलें. नंतर म्हणटा आमी कोणाची हेल्प विचारता आसतना एक एकल्यान एक एक सांगलें. मागीर म्हाका कळीत जालें आमचे कडेन आसा तेंचो पवित्र आत्मेंत उदक जेजूच्या तोवर त्या आशिर्वादांनी भरलेलें. ताचे उपरांत तो म्हणटा त्या कामाच्या बायल मनशान ह्या यंग चेडवान बोब घालता आसतना हांगा कळीत जालें. पूण कितें करचें म्हणून कळीत जायना वेळार ताणें वचून सीदा आल्तारी लागीं जावन दवरलें, तें आग्मेंत हाडलें आनी ताका उडयलें, ताचेर शिंपडायलें. आनी त्या वेळार तें म्हणटा म्हाका उलपाता म्हाका रावोंक जायना म्हूण सांगता. ताचे उपरांत तो म्हणा लागलो तें तोंड उक्त्यांक आनी सगळें तें आग्मेंत ताच्या तोंडाक आमी ओतलें जावन आसा. त्या वेळार गळो उलपता म्हणून आनी म्हाका तुजे लागीं रावोंक जायना म्हणून बोब घालून धांवलें आसा म्हणटा. सम तेरेसा ऑफ आविला म्हणटा म्हाका दिसता ते जेवसारचो हिंड राखून आसा, म्हाका ग्रासूंक तो राखून आसा
म्हाका ताळण्यान गेलो राखोन आसा पण कसलोय तो हिंड आयल्यार हांव भिवचें ना. म्हजे कडेन आसा व्हरतें हातेर तेंच पवित्र उदक, तेंच पवित्र आगमेंत आसा आनी तें सिमरयत आसतना खंयचोय जेवसार ते रावलो ना म्हूण ते सांगता. त्या देखून जेजूचें आमली रगत, जेजूचें पवित्र उदक आगमेंत आमचे सांगत आसा. तडबडी आमकां तसो उपयोग कळीत आसा की ना की कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी तडबडी थोडे लायटली गणयता. ताका सगळ्याक सॅक्रामेंटल्स जावं दी, जेजूच्या आमले रगताक जावं दी पावरफुल एनर्जी आसा. आनी तसले एक पवित्र सकत तें आसतना आमकां ती बरें करूंक शकता. तर मगाचे भावन आनी भयणीनो, खंयच्या तरान आमकां जेजूक स्तुती होगलाप करूंक जाता त्या तरान आमी करया. कांयच भिवचें नाका. कितल्या व्हडल्यान तुमकां करूंक जाता तितल्या व्हडल्यान करा. सोम्याचें नांव वाखाणा, सोम्याच्या नांवाक जय जय म्हणया, सोम्याक आर्गां दिवया, सोम्याचो उपकार बावड्या, सोम्याक आमी होगलाप दिवया, सोम्याची स्तुती करया. सोम्याक आमी आराधन करता आसतना सोम्याच्या नांवान कितें सगळें आमकां सांगूंक जाता तें सगळें आमच्या काळजाच्या गुण्यायेतून, आमच्या वोंटांनी, आमच्या त्या जिबेर, आमच्या त्या गळ्यांत, आमच्या सगळ्या तोंडांत प्रसार जावं दी. आनी त्या प्रमाणे आमी शिकोंक जाय. स्तुती आनी होगलाप दिवंक सोम्याक. दोनी आमचे हात वयर करुया मोगाचेनो आनी आमी सगळीं स्तुती करुया, वंदन करुया, आराधन करुया. सोम्याक आर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. आर्गां जेजो होगलाप जेजो, आर्गां जेजो होगलाप जेजो, जेजो जेजो स्तुती जेजो, प्रणाम जेजो, महिमा जेजो, वंदन जेजो, प्रणाम तुका जेजो, होसाना जेजो, स्तुती जेजो, वंदन जेजो, आर्गां आनी होगलाप सोम्या तुका. तू आमच्या सांगाता सदांच आसाय. बापाच्या एकल्याच पुता आमच्या मदगात तू आसाय. आमकां मेळोंक तू आयलाय. आमकां तू सण सोडिनाय. तुज्या आमले रगतान आमकां धुवन काड. हे सगळे वाठार धुवन काड. हे सगळे कोपेल तुज्या आमले रगतान भिजय. हांगासरल्या हर एका भुरग्याक तुज्या आमले रगतान धुवन काड. कितें सगळें उणेपण आसा, मेळेपण आसा तें सगळें आमचेतून काडून उडय सोम्या. जेजू मोगळा बाप्पा, मोगळा राया, आमचो राय तो, आमचो दातार तो, आमचो सोडवणदार तो, आमचो राखणदार तो, आमचो पदवीदार बाप तो. सरपती आनी महिमा वाखाणी तुका जावं दी. सरपती आनी महिमेच्या देवा, आमच्या मोगाच्या देवा, आमच्या मोगाच्या सगरा, कृपेचे जर धरोवच्या आमच्या देवा, कृपेचे जर आमचेर वचच्या आमच्या देवा, आमचे भलायकी बरें करचें आमच्या जेजो, आमकां जाय जाल्यार सुसेग दिवचें आमच्या जेजो, आमकां जाय जाल्यार बरें बरें दिवचें आमच्या जेजो, आमचो मोग केल्ल्या जेजो, आमचो मोग केल्ल्या जेजो, आमकां दया दाखयल्या जेजो, आमच्या दया दाखयल्या जेजो, जेजो 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 जेजो. तुज्या आमले रगत देव ही सोम्या, तुज्या आमले रगताचो शिवरंग जावं दी सोम्या, तुज्या आमले रगत संपूर्ण भुरग्यांक भिजोवन दी सोम्या. ह्या भुरग्यांचे आसले कश्ट तूं काडून उडय. तुज्या आमले रगत कितें सकळी तें देंवता आसतना आमचे पातकां भोगसोंक सांगतात. आमचे पातकां भोगसे, आमकां पातकेणे जियोंक तयाराय कर. आमी पातकां पडनासतना राखोंक, आमी रावोन आमकां राखोंक तूं आसाय. पातकान पडनासतना, पातकाच्या पासांत आमी संपडनासतना, त्याच वडण्याक ताळण्याक आमी पाळो दिनासतना सुपात्र तरान आमकां प्रोटेक्ट कर सोम्या. आमकां आयते कर. आमकां तुज्या वर्ता जिवितान बरो. आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार बंदपासाचे सगळी कांड उडय. आमचे डिलिव्हरन्स जावं दी सोम्या. तुज्या वर्ता मोगान आमकां बर सोम्या. तुज्या वर्ता दयाळीचे दिश्ट आमचेर घाल सोम्या. तुजो आत्मा पवित्र आत्मा तुवें आमकां दिलाय. तोच पवित्र आत्मा ह्या वेळा आमच्या थंय कार्यरूपी जावं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. सबलांड मकरिया शुद्धि सबरिया शंडल बला 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 बला. Gloria valer vale 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 vale. Gloria patria raba karaba karaba kabraba karaba ra 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 ra. Hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah. मग छपान आणि बेणीनो बोवा परबाई तरान सोम्याचे वती स्तुती आम्ही केली. त्या सोम्या ಸಂಗತ ಆಮೆ ಅಸ್ಸಾವ್. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಯೇಸು ಎಂಬ ಗೀತ ಆಮೆ ಗೈತಸ್ತನ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು.
सगळ्यांनी म्हजे हात सोडले जाल्यार सगळ्यांनी म्हजो सांगात सोडलो जाल्यार आज जायते जाणांनी आमच्या लागी मागोन विनंती केल्या. पाद्रपेच्या त्या मजतीन मागा म्हण सांगला. प्रत्येक तरान आमच्याच भुरग्यांनी विनंती केली जावन आसा तांच्या लोनांत तांणी पयशे जायते खाण गेल्या ते फाटी दिवंक थाय तांकां फावट ना, तांचे कडेन सवलत आयना. असले भुरग्यांनी लॉट ऑफ दॅस कितें करचें म्हण कळीत ना म्हणून आमकां तिळसिलां. तशेंच तरणाट्या भुरग्यांनी कळीत नासतना तांच्या मरचे खातीर जायते लोन काडलां. येणे तेणें म्हणल्या बरें जायते वाडीक ताका हाका आज तांचे आवय बापाय हांगा घेवन आकला आसतात. आवय बापाय दुकां काडटात रडटात. कांयच कळीत नासतना तांकां तांच्या भुरग्यांनी धोको दिला म्हण तांकां बगता. मोगळाचेच हे सगळे कश्ट हळू कर. कोणा सकाळी बंदड आसात ते निवरण घाल. सांग पुरो आमच्याच पुअर क्लॅर्स तांकां जाय जाले वर्थे जागो तांचो जो मुकलो जागो तांकां बऱ्या तरान मेळच्याक. तशेंच तांकां जायत्या बऱ्या तरान तांचे नंबर चड जाता आसतना तांकां रावोंक जाय सवलताय एक एक रिती मेळच्या खातीर आमी मागया. ताणें आमचे कडेन विनंती केल्या. पाद्रपेच्या वर्त्या मजतीन आमी मागतल्या म्हणून तांकां आश्वासन दिलां. पाद्रपे कडेन मागा आनी तो खंडीत जावन तुमकां दितलो म्हणून सांगता आसतना ती म्हणा लागली आमी खंडीत जावन मागता तुमी आमचे खातीर मागा. तुमच्या त्या देव मंदिरांत हर एका वेळा आराधन जाता आसतना नव्यान जाता आसतना मिसेचें बलिदान जाता आसतना मागा आमचे खातीर म्हण ताणें विनंती केल्या. प्रत्येक इरादो आमच्या हर एका बुधवारा म्हणल्या बरी आमी दवरता. आमच्या रेतीर मंदिरांत तेच वर्त्या देवाचपण आत्मिकताय आनी तेच देवाच्या उतराची परगटणी करता आसतना खंयचेय विदोळी येनातल्या बरी पाद्रपेच्या मजतीन आमी मागोन आसा. आयच्या दिसा पाद्रपे लागीं आमी विनंती करता. पाद्रपे आमकां सांबाळ्ळाय. खंयचेय वायट वेगना खंयचेय तंत्र येनातल्या बरी तुवें तुजे लागीं केन्ना आमी मागोंक सुरू केलें त्या दीस जावन आमकां दिलाय. देवाचे ससाय खंडीत जावन तुवें मागोन धाडले. देवा सांगता आसलो तूं आमच्या रेतेर मंदिरांक कसलोय कोणीय त्रास दिवंक पळयतात त्या देवाच्या उतराची परगटणी करतना ते दाडोवंक आडोवंक या तें बऱ्या तरान चलन आसतना जावच्याक नाका जाल्यार सावंडाचे एक रिजन दिवन जायते आमकां त्रास दितात दोस्तात सम्या तांचे काळजां मावळाय तांचे मोती तुज्या खातीर संपूर्ण तरान एक जावं दी. तांकां तुजें उतर वर्त्या मापान आयकोन दी. सिसांनी चिबांनी उलयत आसतना ज्या ज्या भाशेन उलयत आसतना ते असले लोकांक अनंत तरान तांच्या तांच्या भासांनी ते आयकलें जावन आसा. सिसांनी उलयल्ली भास एक तांच्या मुखार आसलेल्या मनशांच्या कानाक आयकल्ले आनी एक कित्याक तांच्या भाशेन तांकां आयकलें जावन आसा. पवित्र आत्मा हर एक करूंक शकता. त्याच पवित्र आत्म्याच्या दरबस्त मापान पत्तीणी दोन चियलो पाद्रे पियो आमकां आमच्या रेतीर मंदिराक येवचे सगळे तंद्रे येवचे सगळे ट्रबल्स येवचे सगळे प्रॉब्लेम्स उणे करून दी. त्या मनशांक जेजूची सुवार्ता बोवा परबाय तरान ताच्या काळजाक आनी मनाक नाटवून दी आनी त्या प्रमाणे मावून रावन एकामेकाच्या गरजांक आदार दिवन एकामेकाच्या भक्तेन एकामेकाच्या धर्मान एकामेकाच्या संभ्रमांत तांणी वांटेली जावन कोणाक त्रास दिनातले बरें रावच्या प्रत्येक तर आमच्या दैवीक काकूच्या रेतीर मंदिराक आनी तशेंच दर सभा रेतीर मंदिर आसा तांकां हांवें तसले तोंदरे जाल्यात. जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. समय आमी लागीं येवचे तुजे लागीं मात्र आमी तुज्या लागीं मात येवचे आमकां कोणूच ना दुसरो. त्या देखून आमी मागणें करतना तूं आमच्या लागींच आसाय तूं आमच्या संगी आसाय तूं आमची हर एक समस्या तूं परिहार कर दितलो म्हणल्यार बावडताणे भरवशान आमी मागया नानु प्रार्थने ಮಾಡುವಾಗ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ಮಗನ ಮಜ ಸಂಗತತ್ವ ಅಸಾಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಜ ಮಗಾಚ ಜೇಸು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಟ್ಟೆ ಇರುವವರೇ
ರಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪುತ್ರನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಕಾಯುವವರೇ, ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿರಿ, ಮನ್ನಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಮನ್ನಿಸಿರಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ನಾವು ಆಡುವ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ನಮ್ಮ ಜೀವ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. हांव मागतना म्हज्या मागण्याक कान तुवें दिलें येसुम्या. म्हज्या मागणें तूं आयकलो येसुम्या. कित्याक मातेचो अंजल 6 अध्याय 7 ओळ तो म्हणटाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, पळया तुमकां उक्तें जातलें. जो कोण मागता तो घेतास. पण आमचे मागणे तुका मानवोजे तुझ्या कुशे प्रकार आणि तुझ्याच कडे म्हणलो एक वर्तो बांधव आम्ही रचलो तर तूं सोड आमकां कोणीच ना. खंयच्याय घडये और एका घडये काळोख जावं दी, उजवाड जावं दी, दीस जावं दी, रात जावं दी, और एका घडये आमकां तुंच म्हणलो एक भोगप आमचे थंय आसा आणि त्या पावडटान आमी जियेता. तर खंडीत जावन तूं आमकां खंयचेय ना म्हणना मागण्या दिसारलें. पण कापाटी मनांत कुतांत्रीपण करन, मोटीव करेक्ट ना जाल्यार तूं आमकां दिनाय. कित्याक तूं कळीत आसा ह्या मनशाक हें दिलें जाल्यार हो कितें सत्यानाश करीत. जेजू मोगळा बापा, मोगळा राया, जेजू तूं आमच्या सांगात आसतना कितलें बरेंपण सोम्या. हें बरेंपण एक लागी साकोंक शिकय सोम्या. कित्याक थोड्या जाणांनी मात तुजो अनुभव करीत जाय आनी थोड्या जाणांनी कांयच फिकीर नासल्या बरी तांच्या बेजबाबदारीपणान कितें जाय तशें चलचें. आज प्रत्येक तरान आम्हाल पियोण्यांत बसून आसच्या खातीर आमी मागता. जायती जाणां आसात आम्हाल पियोण्यां बली जावन आपल्या घराणें बरें करून पळयना, आपल्या भुरग्यांक बरें करून, बायले बरें करून पळयना. थोडे कडेन आमी पळयता स्त्रियो सयत आम्हाल पियोण्यां वळख जाल्यात. सोम्या आज आम्हाल पियोण्यां वळख जाल्यार हर एका भुरग्याक तुज्या हातान दिता. भुरग्यांचे कितें सगळे उणेपण आसता तें काडूडय. तरणाटी खंय गेल्यार म्हण आवय बापायक कळीत ना. चिक्के भितर वचून पळयत आसतना सोरो, बियर, नाका जाल्यार वायट पानी, थोडे जाणां सॅम्पल म्हणून ड्रग्स, खंयचे परिस्थितीक गेल्यान सोम्या तीच तुजी भुरगीं तुका तेच जिबे स्विकार केल्ली, तुका सदांच तुज्या काळजान जाय म्हणून सक्रमेंत घेतली. आज अनंत तरेच्या विधवळीक वळख जाल्या. तांकां असले विधवळी दिल्ल्या खातीर तुका आर्क आनी होगलाप सोम्या ते दिनातले जाल्यार ती लागीं दिनातली. आज जायते
त्या जणांनी आपली जिणी बदलेल्या, जायत्या जणांनी स्वराच्या त्या बेबद्यापणात भायर आयल्या त्या कारणींतल्यानच तुझ्या लागीं ती धांवन आयल्या, तुझ्या लागीं धांवन आयिल्ल्या कोणाक की तूं कांय सुणें जावच्या सोडिनाय, कोणेंय तुका तांकां आडकळ घालचें बरी ना. सोम्या मागता विन्सेंट म्हळ्या खातीर बऱ्या भलायकेन बरें कुटुंब तो रसूंक साकोनी. सचिन आपल्या पुढारची बरी वाट धरता आसतना बरें देवास्पण ताका तुवें दिलाय आनी चड आनी चड मापान ताचें देवास्पण वाडच्या खातीर आनी चड आनी चड मापान ताचे सगळे प्रोसिजर्स बऱ्या तरान जावच्या, जें कितें ताका गरजेचें जावंक बरो ताका जागो ताका घर हें सगळें गरजेचें जावन आसा. जायते जाणां आमकां आज गरज आसा. सोम्या तुजी गरज आमकां आसा. सोम्या आमचे गरजो तीरची. सोम्या जायते जाणां उतर प्रायाचें आज बरी भलायकी ना, आयलेकली म्हणा लागले म्हाका सगळी पाट ओडयल्या बरी जाता, चिमचिम ओडता. सोम्या हर एका प्रायस एका रितीर तसली दूख दसून आसा. तूं ती संपूर्ण माय करून तुका जाता. स्टब्बन आसली आमची वडिलां, स्टब्बन आसली आमची प्रायस्त, कठोर काळीज काडून अशी आमची तरणाटी जावंक बरो काजार जाल्यांत आवय बापाय असल्यारय तांकां कांय लेखी नासतना आमी जियेता आज. मोगाळाचे सगळ्या भुरग्यांक हांगा असल्यार एका भुरग्याक ताच्या आवय बापाय बरो मान दिवच्याक, ताच्या भुरग्यांक बर त्या जबाबदारेन चलोवच्याक तुज्या लागीं आमी विनंती करून मागता. हांव सोम्या तूंच आमकां आदार, आमचे थंय जिये. सोम्या तुज्या पयत आत्म्यादारी आमचे थंय जिये. आमचें जिवन नितळ कर, आमकां बरें कर, आमकां राख. हर एकल्याच्या कश्टान ताका वांटेली जा. विल्सन हाच्या कुटुंबाक जाय जाली वर्ती ददस्काय दी, हाच्या कुटुंबांत एकवट दी, ताचें कुटुंब बऱ्या तरान मुखारसून वचोंक जाय जाय कृपा ताका दी. मारिना तशेंच जायते जाणां इगज मातेक प्रत्येक तरा आमच्या पाद्रे पियोच्या 500 कितलेशींच जाणां आज आमकां कुमक दिवन आसात. तुजेन तें प्रसारण करून कुमक दिवची आमची भयण आसा. तिचे खातीर आमी प्रत्येक तरा मागता. समानतेचें वर्तें प्रसारण करूंक आमकां अवकाश दिवची, आमकां बरेंपण दिवची आमची सरमगाची आसा. तांचे खातीर आमी मागता. फादरबेच्या परबेक कितल्या वर्त्या मापान आपणा ते असलें उदार मनान हाडिल्लीं कितलेशीं जाणां आसात. पयसल्या बॉम्बे धांवन, पयसल्या बायलागांव धांवन जायत्या जाणांक जाल्ल्या उपकारा खातीर तांणी ताचो उपकार आठोवन करून फादरबेच्या परबेक मुर्दम जावं दी, पिरचेन जावं दी ती दिवन आसात. तर हाका कारण सोम्या तुजें वर्तेपण, तुवें केलें जायतें बरेंपण, जायती बेनिफॅक्टर्स कितलेशा ह्या जाग जावच्याक थरबती दिता आसतना, ताचे उपरांत ह्या जाग जावन मुखार वता आसतना, मिसांव गांवांत आसतना कितल्या जाणांनी तांकां कुमक केल्या. ते सगळ्यांक हांव हे करता. तांच्या मोतींत असलें उणेपण काण उडोवन, तांच्या मोतींत असली दुस्पटाय काण उडोवन, तांच्या मोतींत असली इराराय काण उडोवन बरी भलायकी तांकां दी. तांणी केल्ल्या साक्रिफिसाक 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी. आनी पाद्रे पियो केन्नाय ना म्हणना, कित्याक दिवचो सांगतो, बरें करचो सांगतो, गोण करचो सांगतो. जेवण सर ताका पळयल्या पळापळ घेवन धांवताले ते. आनी तसले धांवडून वतलो म्हणल्यार बरी ताका धांवडयतालो. आनी तसलें जिवन सोम्याचें वर्तेपण तो आमकां दिता. सोमींच आमच्या सांगात आसता. सोम्याचो पवित्र आत्मो आमचे थंय यथेश्ट मापान देवों दी म्हूण आमी मागया. दैवी गितां पान नंबर 91, हिम नंबर 153 म्हजे थंय जिये, पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जिये. मुझे थंय जिये, पवित्र आत्म्या
जावचें, त्या वेळार आशिर्वादाक आमी आयतीं जावचें, तें सगळीं आशिर्वादाक आमी लागू करचें, आमचें समर्पीत जिवीत ताका दिवचें. सगळो हांव तुका दिता म्हणटा आसतना सोम्याक पळोवन तुजें जिवीत सोम्याक दी. समर्पण केलें जिवीत केन्नाच निर्फळ जायना. समर्पणांत आसावरती सगत, समर्पणांत आसावरती दायज, कित्याक समर्पीत जिणी जेजूची जावन आसा. जेजून आमची जिणी समर्पीत करून घेवची आनी परिवर्तन जावन रुपांतर जावन ते जिवीत आमकां पाटी दिवचें. जेजूक सगळो जेजूक समर्पिता. Soglos Jesus samarpita, Konkani around Bosita, Sadat smoken tacher patiu, tacher dai ham jieta, sarva saudita. Pagibon, Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सच्चाक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जीव सदा
विनंती कर. क्रिस्ताच्या वचनांनी आम्ही फौजांच्या खातीर देवा तुवें कापुजीन याजक संपाद्र पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते भाग पाव केले. ताच्या विनंतेन कितें वत्र करून मागता ही कृपा दाय कर आणि चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आणि ताच्या जिवनपणाच्या महिमेत पावची कृपा तूं आमकां पावो कर. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक यशादी दशता सदा सर्वता आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक यशादी दशता सदा सर्वता महिमा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक यशादी दशता सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय म्हाका आणि तुमी घेतल्यात सदां आणि तुमकां मेळटले बडे आणि तुमकां उक्तें जातले. आपले हांव बडयता सोदता आणि मागता आणि ते म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरान बिझनेसाक घाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक मागोन आसात. मोनीक हाका एक बरें काम मेळोवंक आणि देवाच्या मजतीन US विजा मेळचे खातीर मागोन आसात. हॉस्टेल म्हळ्यार भुरग्यान आपली मोत बदली करून आपली वायट संवय सोडून इश्टाका सोडून बऱ्या कामा खातीर बायला गांवाच्या खातीर ताच्या खातीर विनंती करून आसात. लिडा हाका एक बऱ्या तरान बरो लायफ पार्टनर मेळोन ताणें बऱ्या तरान आपलें जिवन मुखार सुन वचचे खातीर ताचे खातीर मागोवंक आमच्या लागीं विनंती केल्या. बायला गांवाच्या ऑरियेकल्या भुरग्या पासत आमी मागया जावंक पुरो ते तारवटी जावंक पुरो ते बायला गांवांत विजिटींग विजार वतात या परमनंट विजार आयिल्ले आसात जॉब विजार आसात तांकां सगळ्यांक समया पाद्रे पेच्या त्या मसतीन तुज्या हातान दिता. पाद्रे पियो ताका आसलें तें देणें दोन जाग्यांनी एकच वेळार तो आसतालो आणि तसलें देणें ताचें बऱ्यात उपाय करून हर एका भुरग्यांक जाय जाली ताची ससाय मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची केल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपया मरेले समजे सांगता श्री आमच्या तोन सदैन सदैन पाळ तुज्या कुशेन जेजो देवती मरे देवाचे माये आम पिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या कडे आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक यशादी दशता सदा सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे नांव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुज्या नांवी मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरांसर पिडेस्ता पासत आमी मागया. जायते जाणां पिडेस्तांनी ह्या पाद्रे कडेन मागोवन जायतें बरेंपण ताका लाभलां. प्रत्येक तरान लिना आयुश्यांत आमी जायतें मागयल्लें पाद्रेपेच्या नोवेना वेळार भियोन आसली स्त्री वर्त्या तरान आज बळवंत जावन ऑपरेशन जावन फाटीं घरा पावोन बऱ्या भलायकेंत देवान तिका सांबाळ्ळां. त्या खातीर देवाक आमी आर्गां आनी होगलाप दिवंक जाय. त्याच पाद्रे कडेन मागली आनी एक कॅन्सर पिडेस जावन आसा सेलीन बाय ती काय जायती रडताली आनी थोडे दीस म्हजें जालें कोणा म्हूण तिणें चिंतलें पूण पाद्रे पियो म्हाका सण सोडसना म्हजो हाताक हात धरून तो मुखार व्हरतालो म्हूण तिणें मागलें येस पूण शेतांत आनी आज ती इतल्या आपुरबाय तरान एका रेतेरी घेता बायला गांव वेता बरांक एकल्याच्या कश्टांक सयत पावता ह्या तेजें उतर प्रायर सयत हेरांच्या गरजांक ती पावोंक तांच्या घरांनी ती पावता. असलें बरेंपण ताका दिल्लें जावन आसा. तेच प्रमाणे आनी एक कॅन्सर पिडेस्तान मागयल्लें जावन आसा फ्रांसीस रोजारियो ताची भलायकी भोव बरी आसा. आजून ती म्हणटात ताच्या परबेक खंडीत जावन आमकां येवंक देव पाव करतालो आनी पयस आसा ती आनी खंडीत जावन ताका जाय जाल्यार कितें फुलांची वेवस्था आसा ती आमच्या तांकी प्रमाणे आमी करतले म्हणलो एक वर्तो बरवसो ताणें दिला आनी त्या प्रमाणे देवाक आभार ताणें मानला. देवान केलें पाद्रे पियोन केलें तें वर्तें अजापांचें अजापां तें विसरोन सोडूंक ना. त्याच प्रमाणे वर्त्या तरान तांणी देवाक आर्गां दिल्लीं जावन आसात. म्हजे भाव भयणीनो देवाची आमची सगळी पिडा त्या पाद्रेपेच्या हातान दिवया. सांगपुरो आमच्या कुटुंबांनी आसा कॅन्सर एप्रोजीन रोजलाइन
रोनाल्ड, वलेरियन हांचे खातीर आज आमी मागता. डोनाल्ड तांचे खातीर आमी मागता प्रत्येक तरान तांकां जाय ते बरी भलायकी दिवच्या खातीर तांची सगळी पिडा कोण करचे खातीर आमी मागया. पाद्रे पे लागीं विनंती करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चिजलेले आमकां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया मरेले सुमजे संगता श्रेयाम तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुश्चेन जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी जशा आता सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळसा तुजे राव पातयेता ये म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजे उतरां सरशिनान. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतालें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. बॉम्बे जावन विल्सन, टायटस, मार्सल, ॲग्निस देवाक पाद्रे मारिपात मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर आर्गां दितात. जेनिशा म्हळ्यार भुरग्याची कॅनडाची विजा आयल्या बऱ्या तरान ताणें पावोवंक. काम दुबयन जायतीं जाणां सोदून आसात तांकां कामाचे सोदनेर आसल्यांक कामां मेळच्या खातीर. आमच्या भुरग्यांचे मोती चंचल जायनासतना तांणी खंयच्या खंयच्या नाका जाल्यार पियोण्याक नाका जाल्यार फ्रॉडाक सांपडनासतना लोन काड रीण काड आय बापाचें दूख हें सगळी तांणी करच्या बदलाक सोम्या तुज्या लागीं येवन तुज्या सांगात एक जावं दी. आपलें जिवन उत्तीम करून दी. आपल्या जिवनात जायतें बरेंपण ती आपणावन दी. आमचे येवचे बोवा पुरबाचे कुटुंबाचे पेस्त आमचे कुटुंबात सांगात हाडच्या पाद्रे पियो तुजे लागीं आमी मागता. हर एक कुटुंब सांगात येवन दी. मानस्ताप आसलें तर मानस्ताप मोड उडोवन संपन तरान जेवसाची विदवळी आमी पांया पदां घालून चिल्लोन आमची कुटुंबां बरीं करच्याक आमची कुटुंबां नितळ करच्याक आमची कुटुंबां एकवटाची माया मोगाची मायपासाची करच्याक आनी आमच्या बेळ्या वयरी बरें आशिर्वाद घाल सोम्या. कित्याक बेळें आमकां तुवें दिवचें तुजें तें व्हरतें दिरवेन त्या सगळ्या आमच्या सगवळी वयर आमी घरच्या बेळे वयर कृशी वयर जावंक बरो ते माडयो पोपळां त्याच प्रमाणे नाल्ल आनी कितें भात आनी कितें सकडी ड्रॅगन फ्रूट आनी कसले सकडी कृशी आमची आसा टी पावडर जावंक बरो ते कॉफी प्लांट्स हर एक रबर आनी हर एका कृषीचेर हर एका जानवराचेर हर एका जिवीचेर वर्त्या तरान तुवें आशिर्वाद घालता आसतना पाद्रे पियो त्याच वर्त्या सेरापीक सांताची बळ घेवन आमकां सर्वांकी सांबाळ. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चिजलेली आमकां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया मरेले सुमजे संगता श्रेयाम तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुश्चेन जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी जशा आता सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुजे राम पातयेता ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कष्ट जाल्या ते दाया दाखयन सरावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काको दाखय तुजी आनी आमची मोळ आवय मरियेच्या तुकेस आनी दुलबे काळजा मारी पात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नामान रणे काकुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशीची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार उस्कार सोण आमी तुका हृदय करता. तर तूं आमच्या सगळे ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे परते आनी परदेशी उपरांत तुजे कुशेन सदैव पाळ जेजू आमकां दाखय. ये दाळी ये मगळी ये दलबे अहंकार मरे साम जुजे जेच्या पसक्या बापा संपियो संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापाय कालता जावन चियेल्या संपियो कष्टान वरान तिरासान सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसियासीच्या पटलाव दरा संपियो कापुचिन वर्दीच्या अलंकारा संपियो समेच्या पाशो
जगाने नटलेल्या सांप्यो युकरिस्तते भक्तीन भरलेल्या सांप्यो कुमसाच्या संक्रमित मुखान बापाचे काकू दाखविल्या सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्श सांप्यो मागण्यान तिरसान सांभाळल्या सांप्यो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या सांप्यो सर या जगा आदर्श जाल्ल्या सांप्यो आत्म्याचे बचगती वावरल्या सांप्यो पिडेस्तान भलायकेच्या दायजा सांप्यो गरजेवंतान तक्षण पावच्या सांप्यो तुकलो मारतल्याच्या भरोशा सांप्यो आमा सुमेशच्या आधारा सांप्यो आमा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसल्या कमी पावसांची खातीर हे देवा तुझ्या सेवकास सांप्यो समर्पित जिणे कापोणे दिन विविध करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांती आसीच्या शेतान ख्रिस्त याजाचोन मागलोय ताच्या मागण्याने पुण्यावरवी आम्ही आमका पावस जाल्या बेसांती रसडे रावून ख्रिस्ता करे साक्षीदार जावन चिव आमकां तूं पावक जो जेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांभाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखा मळसो प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमची दया करो सर्वेस्पर तुमची मागणी फळां बरीत करो आणि ताका जाय जाल्यार वर्त फळ तुमकां पावजायशें करो आणि सर पदवे दातेव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो बांधवपणाच्या स्वादिके कोटा जमल्यावर सोन तुका घे वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र काम दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पोन बरवशाचे छपा पिढीनो वर्त स्वागत तुमकां आयच्या संपाद्री पियोच्या मिसच्या बलिदानाक देवाच्या विष्णार आशिर्वादां तो तुमचेर वतून दी आम्हा सर्वांची कितें सगळी गरजो आसात ते संपूर्ण करूंक ताचे लागीं आमी विनंती करया आनी ह्या मिसाची इरादो हे जावन आसात बर्थडे ऑफ हिल्डा कुटिना हाका आर्गां बलिदान जावन सलमा डी पावला बर्थडे ऑफ रेनिशा कोयलो बाय डीना कुटिना प्रत्येक इरादपद उषा डिमेल्लो सेंट आंटोनी आर्गा हिल्डा कुटिना सेंट आंटोनी आर्गा हिल्डा डिसोजा सेंट आंटोनी आर्गा लीना डिमेल्लो तशेंच प्रत्येक इरादपद जेनिशा आणि जोशुआ डिसोजा पावलिन मार्टिन डिसोजा जे आत्महत्ये जोशुआ आणि जेनिशा आर्गा बलिदान मेलिशिया फेर्नांडीस आर्गा बलिदान रिनॉन मस्करेनस आर्गा बलिदान सिल्विया मस्करेनस आर्गा बलिदान बर्थडे ऑफ डारल कुटिना बाय डीना कुटिना जॉन मिरांडा जे आत्महत्ये सारिना पायस संपाद्री पियोग आर्गा जावन रोनाल्ड कार्डिन जॉर्ज लोबो जे आत्महत्ये शोभा डिसोजा जोसेफ सांता आणि डेल्फिन लोबो जे आत्महत्ये शोभा डिसोजा बल्तजार आणि मॅग्दलेन डिसोजा जे आत्महत्ये गिल्बर्ट डिसोजा तसेच प्रत्येक इरादपसत अनिता नोरोन्ना सर गरजेवंताच्या आत्महत्ये जॉयस नोरोन्ना स्टॅनी मतायस हाच्या आत्महत्ये सिंथिया मतायस वॉल्टर डायस हाच्या आत्महत्ये लीना मोंतेरो सारा सिक्वेरा हिलिंग ऑफ ब्रेन फिवर हाच्या खातीर आर्गां बलिदान दिलां सर कुटुंबाच्यांनी आर्गां बलिदान रेनिटा डिसोजा तसेच आर्गां बलिदान चिनल डिसोजा सर ते सवां देवा मुखार दवरया देवा मुखार दवरले खंयचेय आमी उगडोन घेवंक ना कित्याक आमचो देव बरो आमचो देव काकूदार आमचो देव मोवाळा येसो आमचो देव आमच्या हर एका गरजांक पावसो
त्याचवर त्या मनोभावान मिसेचे बलिदान पवित्र नावे आता आम्ही आरंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. ख्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमकां सगळ्या दिसाचे टायम टेबल कशें करी जाय म्हूण आज दाखोवन दिला. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनांत एक बरें टायम टेबल हरोर या म्हणटा आमी, तें आमी केलें जाल्यार आनी ताच्या प्रमाणे आमी जियेलें जाल्यार हर एकाक एक बरी शिस्त आसता. भुरग्यांक हें टायम टेबल आमी लगभग 5व्या क्लासीत आसतना करूंक शिकत जाय. जायते जाणां येतात आनी तांच्या दिसाला कळ्ळें टायम टेबल म्हण विचारतात. आनी दुसरें, तुज्या जिवनाचो उद्देश कितें म्हळ्यार उद्देश हांवें चिंतूंक ना. सेकंड PUCंत हांवें उद्देश चिंतूंक ना म्हण सांगलो जाल्यार आमी देवाच्या वाटेन चलतावंगी म्हणलें एक सवाल आमकां उदेता. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान ताच्या हर एका जिवनाच्या मेटांक म्हणल्यार बरी त्या दिसान कितें कितें करचें म्हणलें सगळें ताणें आपल्या जिवनान मांडून हाडिल्लें. ताणें टायम टेबल बरोवन घालो ना, आपल्या जिवनान तो जियेलो. टायम टेबल बरोवचें कित्याक म्हळ्यार आमकां एकच ताणें टायम टेबल आमच्या जिवनांत ते फॉलो करूंक जायना, या आमच्या जिवनाचो एक पार्ट करूंक जायना. त्या देखून आमी तें बरोवन घालचें. मागीर पळोवन तें टायम टेबल फॉलो करून आमचें जिवीत त्या टायम टेबलांत एक जाता आनी त्या दाळा आमचें जिवीत अपुरबायेचें जाता. आमच्या भुरग्यांक आमी जायते पटी शिकेनातले देखून आज आमच्या भुरग्यांक एक करेक्ट स्टडी मेथडॉलॉजी ना. स्टडी एक करेक्ट आमच्या भुरग्यांनी डीपर थिंकींग करना. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी तयाराय आमची ना. त्या देखून आमचे कंप्लेंट येतात, म्हाका आयकना, हांवें सांगलें आयकना, तें करना, हें करना. थोडे फावटी हांवें विचारचें हांगा भुरगीं कोण आवय बापाय कोण म्हूण. म्हाका थोडे फावटी क्वेश्चन येता. कित्याक म्हळ्यार हांव इस्कॉलांत आसलो आनी त्या वेळार म्हाका एक दीस तसलें एक प्रॉब्लेम येनातलें. कित्याक म्हळ्यार हर एका क्लासीक भेट करता आसतना हर एका क्लासीच्या हांव शिकयतलो ह्या परेन करा म्हूण. म्हज्या भाव भयणीन आमच्या जिवनांत आमी जायते पटी सोम्याच्या मेटांनी सोलोवंक शिकत जाय. सोम्याचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार भोव अपुरबायेचें. तसलें अपुरबायेचें जिवीत करूंक आमी सोम्या लागीं मागया. आमच्या पातकांची दुखदन सांगाता म्हणया. हांव पातकेक सर्वपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपददार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थना. सर्वपद आणि सृष्टीच्या देवा तुझ्या दैविक कृपेन तुझ्या जगात संपियो तुझ्या पुताच्या पाशाव जगाने नेटोवन ताच्या कुसाच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अजून ताच्या मिसादोरी तुझ्या गणित मोगाची दामे आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशान एकवटावन रावंक आनी संतोषान ताच्या महिमेन वांटिल्यो आमकां पावक कर. आमच्या समेत तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो खरें देव तुझे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलोन कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावानो, आत्मीक मनशा लागीं उलयल्ले बरी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्या तळार रावून बाळशे लागीं उलयल्ले बरी म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांव शीत दिलें ना बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातिल्लें. आतां जाल्यार
तितले त्राण तुमकां ना, कित्याक अजुनी तुम्ही मनशा सैमाच्या तळार जियेतात. तुमच्या मध्ये मोसोर आनी झगडी आससर तुम्ही आनीकी रक्ता मासाचे आनी मनशा सैमाचे प्रमाणे जियेतले म्हण जाले न्हय. जेदवा एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा, तेदवा तुम्ही आनीकी मनशा सैमा प्रमाणे जियेतात म्हण जाले न्हय. आपोल्लो म्हळ्यार कोण? पावल म्हळ्यार कोण? तुमकां बावार्थाक हाड पावयलेले सेवक मात्र. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. हांवें बी रोयलें, आपोल्लोन ताका उदक वतलें, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदक वतलोय मुख्य न्हय, वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदक वतलो एकच शेवटाक वावुरतात, तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातकीत मजुरी जोडतलो. आमी सरू देवाच्या सेवेंत सहा वावराडी. तुम्ही ताचे शेत तांचेच बांदाप. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोदकार. सर्वेस पोरान आपले दायजकन घेतला, तो लोक भागी. सर्वेस पोरान आपले दायजकन घेतला, तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस पोराक आपलो देव म्हूण वळखात, जे परचे खापले दायजकन ताणें विंचला, ती खरेच भागी. सर्गात हांव सर्वेस पोर सकला नदर घालासा, देखून सकल्या मनशाकूय ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस पोरान आपले दायजकन घेतला, तो लोक भागी. आपल्या निवासात हांव संवसारी जियेतेल्यांची तो नदर घालता. तांची सकडांची काळजां रसलोलो आनी सर तांच्यो खरण्यो तजवीज करता तो थोस. सर्वेस पोरान आपले दायजकन घेतला, तो लोक भागी. आमच्यो आत्म्यो सर्वेस पोराची वाट पळोवन आसा. तो सामसो आदार आनी आमची ढाल. ताच्या सवे आमच्या काळजाक खरोच संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस पोरान आपले दायजकन घेतला, तो लोक भागी. सर्वेस पोरान आपले दायजकन घेतला, तो लोक भागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवन सर्वेस पोरान म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. साम लोकांप्रमाणे
प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्य. सिनागोगांतलो बायसन जेजू सिमोनच्या घरा गेलो. थंय सिमोनची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे ससीन उबो रावन तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तक्षण ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाचे मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे ससी हाडली. हर एकल्याचे ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सभार भितरले जेवणसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत बायसन गेले. आपण क्रिस्त म्हण ते जाणासले देखून जेजू तांकां बेश्टोवन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवडतास नर मनीस नासलेले एक सुरे सुवातेक तो बायसन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाय म्हणून ताणें ताका आडोवंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मागणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सम लोक आपल्या वांजलांत जेजूचे डेली टायम टेबल आमकां दिता. सिनागोगांतून भायर सरलो म्हळ्यार कालच्या दिसा आमी पळयलें कपेर्नौमांत तो सिनागोगांत आसलो आनी जायते अजापान जायते बरें पडोवन ताणें थंय केल्लें आसा. आनी उपरांत तो ताचे जिवान या ताचे बरें करचें कामां मुखार सरून दवरता आसतना ते आयले आनी ताका आपण व्हरून गेले सिमोनच्या त्या घरा. ताची सासूमाय पिडेंत आसली. त्याच वेळा तापाक ताणें फर्मायलें आनी ती बरी जाली. आनी बरी जाल्ले उपरांत संपूर्ण तरान तांची सेवा करूंक ती लागली. उपरांत पळयात तुमी पळयतात जाल्यार जायते पिडेस्त तांकां ताचे लागीं हाडिल्ले आनी हे पिडेस्त सगळे जेजून तांकां आपडलेले ते बरे जाले. थोडे जेवण सारला गेले ताजे पैकी आसले, कित्याक कालच्या दिसा जेवण सारला गेले सोडले आमी पळयले. आयच्या दिसाय आमी पळयता हांव जेवण सारला गेले आसले. जेजू देवाचो पूत तो भाग्यवंत म्हणून समजून घेतिल्ले ते पळापळ घेवंक आशेताले आनी धांवताले. आनी ह्या वेळार जेजून तांकां उलोवंक सोडूना, कित्याक तांकां तें कांयच कार्य नासलें, काम नासलें, वायट करूंक त्या मनशाच्या भितर रिको नासलें. तांकां सगळ्यांक जेजून धाडलें जावन आसा. आनी उपरांत सांजेच्या वेळार थोडो वेळ तांणी घेतलो जावन आसा मागण्या खातीर. मागणे तांणी सोडूना. सगळो दीस तांदूळ ते मेतेर जावनान ताचे बदलाक हर एक तांचे कडेन वेळ आसलो. विशय घेवंक एक वेळ आसलो, रेक्रिएट करूंक एक वेळ आसलो आनी कितें दुसरी कार्यां करूंक तांचे कडेन वेळ आसलो. हर एक तो वेळ नामेरलो. आनी आज मगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी बोवापुरबायचो वेळ ह्या सकाळच्या वेळा लगभग 2 पार जाता आसतना घेतला. देवाचे वर्ते कार्यानी तुमी हजर जाल्यात, भागीदार जाल्यात. तुमचो वेळ तुमी देवा खातीर दिल्लो. खंडीत जावन 100 वांट्यांनी देव बरेंपण आमकां सर्वांक पाटीन दितालो. आमेन.
म्हज्या मगाच्या बाबिणेनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पता त्या बापा मानतात असलें जामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रसभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. बापा तुझ्या सेवका संपी असो उगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता. ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमे खातीर आम्ही भेटव जे बलिदान आमकां सोसण्याच्या जिवितावरून पावू. आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वयशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि सष्टाच्या देवा सर कळ्याने सत आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या वर्त्या शब्दावर मनशा कुळा रस्ता असताना तांकां बरेपणा खातीर तुझ्या एकल्यासपुत्या संवसारात धाडलोय. त्या पुताचो संपाद्रे पिवन वर्तो मोग केलो. ताचो वर्तो संबंध ताचे रुता केलो आणि ताच्याच द्वारे जायते वर्ती कार्यां अजापाच्यो अजापां पाद्रे पिवन जेजू मारी पात केली. त्या संताच्या नादार उल्हासात सगळो संसार आणि सर्गीचो सदळपा निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर. पण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळें. हो तुमी समेज घेयात आणि कायात. ही म्हजी कोड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परिचोण जाता ताणें काल्स घेतली. ही तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळें. ही तुमी समेज घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सकट परगचुया. तुझ्या गोडसानी पुन्हा जीवन पुन्हा वळवी. तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवण कर. बापाजेच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविताचो उंडो आणि सोडवची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्र एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पीठ पावल आमचे गोळी बापा सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचेर आम्हा सर्वांचे तुजे आशिर्वाद घाल. आमकां तुज्या मोगान सदांच वर्त्या तुज्या दैवी कृपेन बर. ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगत हे बघेन देव ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनियान सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगता तुझे मायमगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्यान केलेले मोगाचे प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परस्पर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या बाग आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटे आणि सराकतांतले वाटय सौम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुझ्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशपर्मतिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुझे ताणे राज वड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचेही सवे आसो मोग असो आणि एकवट संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी बोमोगाच्या बाबेणीनो पळय आमचो सोमी जेजू सदांच आमकां राखसो आमच्या संगताची येवसो ताच्या जिवनांत आमी बगिता जावन चेयल्या तर भोव वापरबायतरांची हांव सांगतले हांव हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्यांत म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाळ बाप्पा ससणे जिविताच्या कणात तू आमकां दर्शी केलाय संपेवच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेतर आमी तुका महिमा दिवं आणि आमच्या बाबणीच्या सेवेन जीवन सर करपा दी म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे मगच्या बाबणीनो बोवा पुरबायतरान तुम्ही पाद्री पेच्या वर्त्या देवस्थानात बघिता जाल्यार तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा ताचे विस्तार आशिर्वादां देवाचे आमी मागता ताचे उपरांत नव्यान आसतलें नव्यान उपरांत मोरयेको गाळसिया म्हणटा आसतना पुलां दवरूंक येवचें पुलां दवरन ताचे उपरांत आमी घरा वचचेत सोम्याचे नांवे आमचो आधार सोम्या दयान आयका आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मोगळा बाबा आमचे तुवें संपादप्याच्या विनवणेन वतल्या सर करपे देण्या पासून आमी तुका अर्घां दिता सर्व वस्तू तुजे तांदूळ जाता आनी मनशां दोस करतात त्या वेळा आमी मागता हांगा चडलेल्या उंड्याचे तुजे आशिर्वाद घाल हे उंडे स्वीकार केले आमच्या आत्म्याक आनी कुडी बरे भलायके घटा आनी पोशण मेळूं हे स्वीकार केले आमच्या जिवनली सर पिढा शिडा गुण जावं आमी मागणे बोवर्त्यान आनी बोवर्तान संपाद्र पियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सवा तेणेन तुका नेटयली ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्घां दिता तुज्या जल्मावरी तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय तुज्या जिणेन चडोनदारची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय आमचे चडवण जावच्या तुवें सहकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा हांव सुम्याची चरण दासी म्हण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेचो पयलो जागो दिलोय त्यागाचे आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचे तुजी दराळ आशिर्वादां मागोवन दी आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी कुटुंबान संतोषा कारण जे व्यक्ती आमकां कर हे मती सायबिणी तुजे बरी कालती जावं आमकां शिकय देवाच्या उतरां फळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टांत दुखांत वेगनांत वरां आनी पिडेशिडेन आमकां पाव आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर ह्या पुता लागीं मागोवन दी हे मोगाळी मती सायबिणी आमेन आम्हा पसत विनंती कर मती सायबिणी हे मोगाळी मध्ये सायबिणी तुझे देख घेऊन आमच्या कष्टा नष्टाने पिढे शिडे वेळी बावडतान दंडाळ नसें बघा शांती समाधानाची देवाच्या खुशी आमच्या जिणेन पाळूंक तुझे प्रेरण लाभय आम्ही वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचे पालन पोषण मोगान करूंक आणि भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जिवंक आमचे कुटुंबां बावडताचे आणि शांती समाधानाचे पिडारान जावन रूपांतर करूंक तुझे ससाय लाभय आम्ही मागता तुझ्या कुशेन जल्माला देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो
आपल्या मुखामळ तुमकां दाखो आनी तुमचे काकूत करूं समिताचे प्रतिरूप तुमचेर कोंसो आनी तुमकां समाधान दिवं सर पद वेदाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आयचे ब्रेड डोनर जावन आसात रेनिशा कोयेल्लो सलमा डी पावला आनी दिना कुटिना तुमकां देव बरें करूं. देवाचे मिस्टर आशिर्वाद पाद्री बेतोरी आमी मागोवंक आशेताव. वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padre Pio, आम्हा पासोद विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.